لی سنور پارێزگەهان نینەوە بە هزاران خەلکی بەسەروشینە و هەر ji destpêka operasyona rizgarkirina Mosulê û heta nûke. Ev dayîke bi çavêngirî û dilê xemgîn berdewam li wênên kurê xwe dinêrîtin û li benda evê rojê ye ku careka dî kurê wê bi baweşa wê şad bîtin. Nebtinê li ser demê çekdarên Daeş xelek hatiye bêserûşîn kirin. Bi goreyî gotinên evê dayîkê ku kurê wê ji layê çekdarên Daeş ve hat bû zîndankirin. Lê piştî hêzên emniyên Iraqê ew gihiştîne cihê zîndanê, bi sedan genç têda bûn û heta nûke çarenivîsê wan neyê diyar e. حتا نوکه و 5 سال به سر و چون ام تشتکی جه نزانین و یه بسروشینه. بله پشتی آزاد کرنا مسلم وینین وان دیتن سردابا نخوشخانه جمهوری بون دمت هنه درخستن جاوی جی او وینه را گهاندنا جنگی بلاف کربون. دوینه دا همیان جداشل برخو کربون کرمجی دیگه لوان گردیان بو. گود نمه هرن الفروک خانه مسن بسیار بکن. ام چوی نفروک خانه لی کسی بو متشتک دیار نکر. مالباتên ewan kesên bêserûşîn bawerî bi sozên hikûmetê nemayne û lewma daxwazê ji civakê nîv dewletî dikin, may têkirinê di evî babetî de bikin û da ku bizanin çarenivîsê kurên wan çi bi ser hatiye. حقوق الإنسان كعامة من جميع الدول. ام داخواز جه رخرا مافین مروان کن و داخواز جه همی ولاتان کن. او کارکی بکن لسروان کسیم بسروشین. بلا دیار کن اره کشتینه یان گرتینه یان هاتینه حکوم کرن. دا کوان بزان چار نویسیوان گهشتیه که به. الأمم المتحدة تتدخل بأي موضوع. اگر نتوان یا گرتی مای تکرنه لی بکن، دی چاره اک هبید. لی اگر عمل بند حکومت خوب این تشتک دستمناک هبید. اگر نتوان یا گرتی کارل سر بکن دی جهوان دیار کد. نو کم نزانین کابل زیندان بن عردی و نیانجی فروتینه ایرانه. Komisyona bilind ya mafên mirovan nivêsîngehan neynewa wesa diyarketin ku bi hizaran genç li ser demê şerê Daeş û hêzên Iraqê da winda bûyne û lewma ew ji layê xwe ve berdewam dîvçûna evî babetî dikin. مكتبنا يستقبل هذه الطلبات بشكل يومي. نویسینگه همه وان جورا کیسان روزانه ورد کرید با و که بردوام ام فایلا درست کن. تدا ناوه وی کسی نویسین اوی بسرشون بوی و تمنوی و ناوه دا کاوی هر وساجه لحاتیه بسرشون کرن. بهزار خلق لگوندان و دروبر موسل روین جبر وی شهره دنابر داعش و هزین عراقی دا جبر کو داعش او کرن قلقان مروان لو مازور بیا کیسان اف جورنه. Herçende komisyona bilinda mafên mirovan da taw amarên ewan kesan hene ku çarenivîsê wan heta nûke neyê diyar e, lê ew jimare bû me nehat diyarkirin. Ebtinê wesa hate diyarkirin ku bi hizaran xelk yê bêserûşîn e. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.